Jotono no lamsogo ani channel o kai tomo no norok ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos na nga phadi tini kaisa ketal notification aile nai o notification rizakha State Council of Education Research and Training ni bukhak tai nga phadi official notification aile na o je official notification a tam rizakha amokhai ta official notification or notification rizak mani kangkai Government of Tripura State Council of Educational Research and Training Aboynagar Agartala je address rizak khaw jakawa o je notification kangkai 12 tarik July 2023 wo or official website o rizak kha o je notification kangkai abong kangkai norok je online apply ma khlainai abong kangkai admission je norok admission ana musung kai 2 years D.El.Ed ni bagai norok admission ana musung tongkang kai norok apply online no ma khlainai o jaga o saka 50% mark tongna nangai norok class 12 bo kai se norok eligible ngai haipano sine ST candidate kai 45% mark tongkai no norok oro eligible ngai tomung norok D.El.Ed rok apply D.El.Ed ni bagai course rok khlaina musung tongkang kai norok online apply ma khlainai o jagao je D.El.Ed khlainani je o jagao center tongo o jagao tongo center tongo 5ta center aro ni bisingo o jagao total number of seat tongo oro kangkai D.I.E.T Agartala bo angkai 200 phaikhen o jagao tongo Kakrabon Kamulpur tai Koilashahar tai Kumargato oro total number seat tongo jagao norok nainai di o jagao je fresh candidate dok apply khlai mane o jagao ability of seat for fresh candidate ni rizak tongo oro Agartala bo angka sini ST rok ni bagi 50 ta amo reserve khlaijak seat tongo angka norok o PDF ang description o rirwana norok nainai di website bo rirna yang official website no o video ni description no rirwana tai o jagao application fee norok marunai sini ST candidate rok ni bagai angkai 150 rupees norok online payment ma khlainai abo norok je form fill up khlaio afro no 150 rupees rima marunai abo application fee tongnai o jagao norok application khlaina ni date jengkha abo angkai 14 tarik July 2023 ni simino jengkha norok angkai oro starting date angka 14 tarik ni simino jengkha abo last date tongnai o jagao 27 tarik Dora July month ni 27 tarik norok online no oro apply ma khlainai je guidelines rizak tongo norok official website o thangi naima no tai ango PDF no bo description o rirwana tai norok online no apply ma khlainai obo o jagao sajaka norok je furo online je registration khlai painai abuni yagulo norok ni physical verification ngai abong ka norok ni original document check khlaijak nai angka norok abo notification mana na ang notification tomong norok angkai norok ani channel o manai video o jagao norok online application khlai puro verification puro tam documents nang angka o jagao Aadhaar card nangnai tai madhyamik ni mark sheet nangnai class 12 ni nangnai tai norok ni PRTC ST certificate dok nangnai sakao jagao tai o jagao angkai merit list sanamjaknai abo angkai 20% mark angkai norok ni class 10 ni najaknai tai o jagao 80% tongnai abo angkai class 12 ni najaknai hini saka angkai haikei no class 12 by class 10 ni percentage mark najakai o jagao merit list namjaknai ki norok D.El.Ed dok khlaina musung tongkha angkai norok ni class 12 bo te class 10 o mark hamungui tongkha angkai norok apply khlainai mano o jagao norok nainai di PDF no tang description no rirwana norok download khlai nai di kahamkai pori nai di angka ni channel no subscribe khlaiya ko angka subscribe khlai ready angkai tinin bagai amsung nong sitong jotono no hambai